Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinina atanna pung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rilalanna iye subuh mak barakae degaga ada ia makasingi puada sangadinna ada asyukuru kamarajae lau risisi arajanganna pung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah narik kumilok mopi makki tanah engkau papakki tanah wiringi pung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Narik kumilok mopi maring kalinga na engkau paparing kalinga na pinrengi ki pung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Narik kumilok mopi manre nan niya minung yule mo pamanya-manya-mengi wi andre inungange. Yule mo papasilengangi inungam macan ningen nan niya mapaiya yang kemutama rilalan na tiga rota. Timun namo panola andre inungange. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasaba angkanang kamatu sewa watu dijaji taniana timuinola andre inungange. Kega na pale wadi jaji lime mani nola inungange. Magi bapak ibu jamain dimuliakan Allah. Yimpuski. Alhamdulillah nariko lalal namo patimewi nola masu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasaba angka ng kamatu taniana irunola. Magay ikateter ki. Maka na idi atan na Allah Subhanahu wa taala. Narik ko makanja mopi punsin na itu. Makita mopi matay. Maring kalinga mopi docili. Makina di mopi watak kalewe. Manyama mopi andre inungangi yang kemutama rilalan na tiga rota. Ajak mutak kalupa. Maringerar pang Allah Subhanahu wa taala. Nasabak de nariule bayangkang. Narekose demi pong Allah Ta'ala na cabu rekwero de nagaga pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yana tunamaka da pong Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Nariku pada engkamanak itu manna syukuru kiwi papidalik na pong Allah Ta'ala. Dia napa aja na tambayang pung Allah Subhanahu wa taala. Ia namua nariku pada masakari wi. Inna azabi la syadid. Majepu pacalan na pung Allah taala. Masarro mapipadi. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat tamma patuta de napa aja ikiringang lauri alim malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah salawat i angkai si mata ibaca. Salawat i angkai si mata ipananungang. Fa insyaallah angkai letu ri ali malabbi'na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aksiru salatakum alayya. Pada pamigawi tu menamas salawaria.
fa inna salatakum ma'rudatun, majappu salawatmu tu menna angkai lattu riya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sininna atanna pung Allah Subhanahu wa taala. Angkanangka pangulutta iman Syafi'i. Melok jokka bertamu ribolana pangulutta Imam Ahmad Ibnu Hambal. Kebetulan Imam Ahmad Ibnu Hambal malakda na kagum-kagumiwi pangulutta iman Syafi'i. Malakda na idolakan pangulutta iman Syafi'i. Dan karena engka anakna Iman Ahmad Ibnu Hambal malakda na kagungiwi iman Syafi'i. Magai nasaba ambokna yenaro Imam Ahmad Ibnu Hambal de na paja na cerita, de na paja na rampe-rampe ukuyolona anakna kelebihanna dan keistimewaanna iman Syafi'i. Gangka na liwa riona, liwa renunna anakna Imam Ahmad Ibnu Hambal rigau angkana ning kalingai melo itakapo iman Syafi'i bertamu ribulana. Liwa renunna. Magi na liwa renunna. Nasaba orang yang senantiasa ia idolakan. Orang yang senantiasa ia kagung-kagungkan. Melo imi terialewi yang selama ini ning kalingami, yang selama ini wad dijaji ni tami oku hapiwi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah, melo imite secara langsung. Gangkana takapui imanta Syafi'i bertamu ribolana imanta Ahmad Ibnu Hambal. Naitai yero nangero anakna ro imanta Ibnu Hambal, naitai ni kido-kidona, naitai gau-gauna bagaimana tingkah lakunya imanta Syafi'i. Ternyata dan ternyata yang selama ini iceritakan ni okko ambokna persoalan tentang iman Syafi'i silengelakda yeru iceritayangi okko ambokna. Magai yeru imanta iceritakan okko ambokna maka yeru imanta Syafi'i narik komandrei de namigalakda nanre. Ya. Seadanya saja. Ya. 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 Dena pada biasa sesa tahu imanre malimpah. Yang kedua yeru imanta Syafi'i digagatin rona ponni. Ternyata yang selama ini dialami waktu na bertamu kobolana isalalakda yeru ni tewe nasaba urana ro magai waktu na nangero tamani ipatalangan ni andre imanta Syafi'i mandre wisibata Imam Ahmad Ibnu Hambal. Ternyata imanta Syafi'i malakulaku mandre berbeda dengan kebiasaannya. Bakka mandre pokokna malakulaku mandre. Maka dete pada komandre patanang makada. Yang kedua, yeri manta Syafi'i nangir waktu nangi pura ni koro jokka ni manta Imam Ahmad Ibnu Hambal lokori unrong asikir kana kana masikir makasiu yang makurat tinrona. Tapi yero anak-anak na perhatikan ternyata imanta Syafi'i de na sempaja sunnah de to na sikiri maga mi palekna maga liu-liumi ya konite makada matinro mi koril tinro okor ilal kamarane pasedeng liu-liumi ya liu-liumi zaman dimuliakan Allah. Yang ketiga angka tallu korona nomor tallu neite rimanta Syafi'i wattuna mas sempaja subuh neite manta Syafi'i de nak jinni tapalo bawami mas sempajang. Bajanna nanite iruna caritangan ngambokna Oko Ahmad Ibnu Hambal na ceritangan makkade sininero tarampengi persoalan tentang iman Syafi'i sisa lalakda yeru witaye. Makkade ki iman Syafi'i komandre witace de minandre. Ya. Ya. Makkade ki iman Syafi'i dega makurat tinrona konni wi naturiliu mi jero wita na wonni. Ya. Makkade ki man kedua iman Syafi'i waktu namilo mas sempajasu materubami mas sempaja de nak jinni. Ning kalingi iman Syafi'i na podang yero iman hamba na pangulong yero nite anak na ko iman Syafi'i maka den kaje mapakwe aga na poade iman Syafi'i jamaah yang dimuliakan Allah.
Maka detongan magi na maiga wanri ribolata. Nasaba wisang marisenga riseseku makkada andre iya angkai tapaltalai iya patuana iya angkai tapatalanga wisem makkada anu halala manang makana wanri malakulakui bukan karena melo kak pamesu yaleku tapi nasaba andre halalae mancajiwi pak bura riwatak kalewe. Nomor 2 maka desi DJ nang kan tamatinro na wenini ta agasan wije-wije nakada tonga mi de nang kawak agasan de nang kajitak kasiwiang nakada tonga mi de tau de wak kasiwiang tapi waktu ku nangero len na okur ya sen on rotin rongange napatalle pong Allah subhanahu wa ta'ala ilalapak kitaku akorangin nia adesae gangka na 2 tellu pasal usalasai kang irotwe bahkan kasih diriwayat makka lebih 70 pasal nasalahsaikan masalah umat nasalahsaikan persoalan fikih dan usul fikih nasalahsaikan panguluta iman tasyafi yero gangka na de na tonga miliuri on rotin ronge tapi matanna na nia pikiran na hatinna de na matinro magai salahsaikan lebih 70 persoalan umat na salahsaikan gangka na tama waktu subuhe sehingga jinni isana iman tasyafi'i sisambungi jinni subunna sehingga mutami waktu subuhe matarubami masempaja iman tasyafi'i de na jinni magai jinni isana sisambungi si bawa jinni subunna jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kasih dia nasantriku maka de way yanu hiba pa ustaz maka de magi nakka de way iya lena jinni isani rusi sambu jinni subuna dakwah ibala datu seditu apa iko renu-renu seding aleku lagi de panang kana si sambu jinni isaku si bawa jinni subuku de na tu ibala datu witit maka de iko alena pa ustaz si sambu tongeng wadi jaji kapang kana biasa ko yang kasih sambung jinni isana si bawa jinni subuna Igaga Pak Bu. Iya. Anga kumuki apa namanya deto panang kau seding. Ya. Ternyata maka dia aku erunasa Pak Ustaz anggota ina pudangir maka dia. Wah, tani apa tuh Pak Ero? Si sambu jenis sana si baja jenis subuna daku. Nah, pikir kau. Iba tu seding ana santriku. Ko baca-baca Pak. Tapi iba tu seding mate kor si bonero. Maka ada mata nasi sambu Pak Ustaz iya panas sempajang isek setengah na 5 melo pi masam pajang subuh na sempajang isa jadi kur masam pajang isa mata aja ngisi nampak tamu ni subuh ada kok si sambu mi mata ini datu makot jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sini na tanah pun Allah ta'ala maka aga hikmah meli yang jamaah yang dimuliakan Allah nomor diri tujunna andrewe iman tasyafi'i malak dak na jampangi wi ripasalan na andri halalae nani andri madicengi ya. Sehingga iman tasyafi'i na yakini wi maka depo andri halala yandre insyaallah yaitu akan mencaji wi pak bura riset dia watak kale mencaji wi pak bura ri watak kalewe ri sisena ta ongke jampa yang ingi andre halalakna iya angke mutama rilalanna watak kalena sehingga dena paja na patu-patukan Allah subhanahu wa ta'ala risesena rupa tawe ya ayyuhan nas sininna rupa tawe kulu mimma fil ar andre wiye anu angke pole rilebok na tanai halalan toyiban halalae nania makasinge wala tattabi'u khutuwati syaitan na aja mocin rolewi setange innahu lakum aduum mubin majappu setange musuh manasana-sanai rupa tawe ang kedua ayat wi terilalanna kurange engkato makkada ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'malus sholihat ya. Maka bani qoro ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati
wa'malus solihat. De nagaga korona pacinrulo pong Allah Ta'ala kulu min toyibati. Ya. Halalan. Ya. Wa halalan. Ya. De na pacinrulo. Ya. Tapi ko ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan toyibah. Dua. Halala makanja. Tapi ko ya alenge ya ayyuhar rasul sininna suruh na pong Allah Ta'ala andrewi anu makanja Dena gaga na pacinrola munrinna makanja na halala. Tapi ko kada ya ayuhan nas sininna rupa tawe andrewi anu halala dan niya makanja Otik kang ngirilalan na yedwe aya. Magi pong Allah Ta'ala ko makka ya ayuhan nas na pacinrola dua pasalang halala si bawa makanja. Tapi ko makka ya ayuhar rasul na pacinrola bawa makka andrewi anu makanja Magi jamaah yang dimuliakan Allah. Ya risese kutik kang iya maka surona pong Allah Ta'ala de miman na persoal kang masalah halala na sabak de miman na nanrewi agagay narik kode na halala bahkan ijagay mimatwewi pong Allah Subhanahu wa Ta'ala risese na to ripile na pong Allah Ta'ala iya engke mancaji papalaba poleri agama-agama na pong Allah Ta'ala pasan pong Allah Ta'ala rirupa tawe ijagay mimatwewi pong Allah Ta'ala manrewi agagay narik kode na halala di mini parijagaywi anu makasingi menibawa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya to pai di rupa tawe mesti dua pa ijagaywi ipakasingi wi halala na agagay ipakanja kituipi andre makasingna iro sininna andre andrewe jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala nasaba angka agaga makanja tapi desi na halala angka to agaga halala ni tapi desi na wat dipah yanre magai wat di jaji depa narapi wat tunna kege yero andre halala iya angke ipatala riolo na tau mapuasai depa na wat di yanre narik ko depa narapi wat tunna jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala maka narampe wito panritata ripasalanna andre andrewe wat di jaji ini sangat penting risese ta idi nasabah asosoi si mata ipugau asosoi si mata ipugau sehingga narampe itu pandritata makkada angka 5 alap birenna angka 5 faidana risese na tau angke jampangi madecengi andri halalakna ia angke mutama rilalanna 3 rokta na yatunaha liwar rajinna jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala madarri widena ina wana wewi madarri dena irennu madarri dena ipikiri kiwi yang penting malunra ni iro anrewe madarri takkalupa paringarangi maka da angkamu garu halala angkamu garu makanja madarri akan jakanna agaga ijampangi tapi desi na ijampangi wi halalakan na jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kega na jero nomor di iya nari tu nomor di naweringi tawi semangat makasiwiang naweringi tawi semangat makasiwiang gangka na taw angkai najampangi wi andre halalakna i angkai mutamari lalanna 3 rukna fa insyaallah itu tawi semangat i makasiwiang ya mangak makasiwiang matinulu makasiwiang maka dai man akalal harama asat jawarihu nigi tau turim mandre anu haram nigi tau turim mandre anu de na halala sya'a am aba napuyilo togi yari gade napuyilo alima aulam ya'lam nisatogi yari gade nisangi nigi tau turim mandre anu de na halala sya'a amla napuilo toge yari gadi napuiloi naisatoge ade naisangi pasti itu tawe turimelo pogau adorakangan pasti itu tawe turimelo pogau maksiat pasti itu tawe turimelo kedosala
narik ku anu de nama paccing na poji manre. Wa man kana ta'matuhu halalan, yen namua narik kuero tawe anu halala na poji manre, anu mapacci na poji manre, anu macinnu na poji manre, fa insyaallah turi melo i makkasiweng itu tawe, turi makkacakaca matanna, turi terri maranni atinna riga ongkanas di napaja maringerra ri Allah subhanahu wa ta'ala, napakua dampa andre inungangi i angkai mutama rilalanna tiga rota. Angka apa tu tahu makkada, deto gaga kue mirsesa seliwang. Andre muira aja nemu pejampangi makan andre mi nama manceji ulawamu matu tu kupurni manre. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sangat berdampak sekali. Di sisi ini tingkalakutta pangkau kata itu sangat berdampak sekali dari pengaruh-pengaruh andre-andre inungan diangkai si mata dikonsumsi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, aga nero ia naritu malomoi itarima parillo doanganna sedie to marillo doang. Iya. Makanya kong kato irita malakdak manini ri persoalan andre-andre inungange yang kemelo. Malakdak manini ri persoalan andre-andre inungange yang kemelo na konsumsi. Iya. Na jampangi wi na perhatikangi alalasi na perhatikangi makanjak mo gaye. Wadi jaji makanja si na perhatikangi makada wattunda mo gaye. Wadi jaji na rapi si wattunda na perhatikan. Ya. Maka kong katau mapakor jamaah dimuliakan Allah. Ilolonga ri kampot tak sure melodoanga ki na sabab magai parilodoanganna malumui itarima ri pengabawu subhanahu wa ta'ala. Parilodoanganna magampang ikabul kari pengabawu subhanahu wa ta'ala. Engka sahabat tak Sa'ad bin Abi Waqqas melau ri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dia Rasulullah weleng ngasih di amalan supaya magampang iterima perilu doangku. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Sa'ad, Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad du'a. Sa'ad, pakanjaki ni bawang andre inungat ta iyang kemelo tanre. Jampangi wi iyang kemelo tanre. Jampangi wi iyang kamelo tenung. Jampangi wi halala makasinna yang kemelo taputama rilalanna watakaleta rilalanna tigerota takun mustajabad da'wah insyaallah malumo parillo doangetta itarima ri pengabahu subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu adab sebelum marillo doa ri pengabahu subhanahu wa ta'ala ada sebelum marillo doa ri pengabahu subhanahu wa ta'ala. Rimun ripurata mapuji-puji, rimun ripurata masalawa ri alimalabbi'na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka sedi pogau mage istighfar ki jolo ri Allah subhanahu wa ta'ala. Mage na to istighfar ri Allah subhanahu wa ta'ala ipaccimi jolo ri lalanna wa takaleta dosa-dosata sehingga ya ko mapaccingi insyaallah maringangi tarakka parilo dongetta risisi arajangan na pengabahu subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan heran yang sekipur mas sempajang ibaci jolo astagfirullahalazim. Iro mula-mula ipogau jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini atip mat'ama kapakasingi wi andri nungutta. Idi tomatuai pakasingi wi andri inungata yang kemelo pada ikonsumsi. Idi tomatuai pakasingi wi andri inunganga yang ke pada melo ipak di bola di dalam pola. Karena itu semua akan berdampak rilalanna keluargata, rilalanna wija-wijata, dan itu semua akan berdampak. Salah satu yaitu adalah andre nenne inungan yang ke pada ipak di bola rilalan pola tajam yang dimuliakan Allah. Tapi nau pana dek ni jampangi wi tantentong. Deni pikiri kiwi. Ya. Kalau na to manariak yang penting manrika. Ya. Dalam sebagainya.
Sini na atan Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor telu, aga pasiro itu akan menyebabkan keturunan-keturunan tak wija-wijatta mencaji wija-wija masole, mencaji wija-wija madeceng. Bahkan itu bisa memberikan dampak kecerdasan rilalena wija-wijatta nani anak-anak. Andre-andreta salah satu sebab penentu madecenna wija-wijatta itu disebabkan karena makanan yang kemutama rilalena watak kalena. Wija-wijatta madece dena itu akan menjadi penyebab makanan andre-andre yang ke iputamangan rilalena watak kalena. Dan bisa saja itu akan mencerdaskan rilalena wija-wijatta waddingin apa macewi wija-wijatta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Engkau tahu Pak, 5 anaknya macam manang. Pokoknya cerdas-cerdas manang. Pak kepala akuram manang. Ternyata italiti maka dia sepatau engkau Pak Bura acan andre. Ya, maka supaya engkau rekena Pak Bura vitamin macaga, vitamin mana na sapato maka da aga na pandrengnya anakna. Pak Bura aga na pandrengnya anakna na maca. Ternyata si dia membawa papi balina. Aga papi balina jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, kepai. Kau tahu sudah semua aja no tahu tapu ya sana. Itu anaknya pakai kepala kurang manang, mana telu puluh besok nah. Ringki manang o kosi kulangi. Ibak manang. Itane maka dapat buraga tapandreng anak tak, vitamin aga tapi nungangi anak tak. Aga tanungangi nak kada si di papi balin aga palik na. Papi balin maka da dega aga pak bura pandreng anakku dito gaga pitang pandreng. Si di mi bawang inari tu ujampangiwi nariko ang kamilu upandrengan anakku ujampangiwi halala madicinna iya angke milu upandrengan wija-wijaku jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Magi jamaah dimuliakan Allah, magi nama gampang madece wija-wijatta nariku ijampangiwi andri inungange, magi nama gampang anak ina pahang agurang nariku andre makanja imalak de jampangi risisena tumotwae na sabat tureo nangi nomor 2 doreo nangi nomor sidi maka de ku andre halala ipandringan gitawe malumi papole pakkasiwiang nariku malumi papole pakkasiwiang macawi ipam masina pung Allah Subhanahu wa taala ye ku macawi ipam masina pung Allah Subhanahu wa taala magampangi ipasi dupayang akatana si dia ata jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar sedikit sama sahoro yang telinga kasih di kalolo joker di kampung. Kebetulan ngero kaloloe maliwasangi tak koruntuk maniha pau tak dena pau tasa tak dena na liwasanna gangkana naruntui pota sa tak dena iri tengana lalenge sehingga nanrewi capu si polo nape minga capu si polo pau tasa inape mima magi na minga nape minga maka dala haula wala quwata illa billah abana iya magi bu nape na we makada niga na pau ye wanre na tania manasana satania anukku gangka na macene sapa iro punne dara iro pawe macene sapa gangka na naruntu iro meta macene sapa gangka na naruntu punne dara na podang iro dar punne dara maka de mapakwe kasi engka kataku melo kak melowi halala na pau si polota padahal si polo mi odi jaji maka de kidi si polo to mi aro nama kamu aro ige buana usisa itu mi tak dena jamaah yang dimuliakan Allah. Akhirnya maka dia punne darah. Nete yena kedua. Malam putu ye kalolo. Malam putu. Maka dia rani melomokka halalakan ni po si poloe. Loki jolo madar 2 tahun. Halo sih. Madar je 2 tahun. Cabane di pat ni maka cabane di kapa ro. Cabane di maka da usah seto asat di lopodan ni. Akhirnya apa yang terjadi jok karena laksanakan demi malai halala na yenang ipo si pota sa si poloy. Pura nangero ganda ni 2 tahun na laksanakan ngero nangero rewan ni. Maka de ganda ni 2 tahun aga sana
melo nak milewi halalakna kan sana halalakna pauta maka da cidipi kamu pasarana maka da siro aga piro sarana melo mukka mahalalakan iye pau aga sana pau kue mupu beni pi anakku maka da niro tapi yero anakku ro banta dia banta mataru yang kedua Pepe ya bebek jadi maga tuh nak dah pemilo mukki mahalalakan aga sana pauta ada kan goreng tak niola ya. Akhirnya apa yang terjadi singkat cerita Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah terjadi nero selesai wi akak nikah tawan ko kamarakna ternyata waktu bunga milu tamu ko kamarakna mabiri selengi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh magi na tappa engka sadda magi sana pulilalang maka da waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya sengi liwa nang sinna milu tama liwa pimasuna maka de kuji cerana je maka de kinasa anak tadi ni sama bicara pipi na macce jeru na bali akan na bali jeru beri selekwe irampingan ni ko tomot aga sanne irampingan ni ko tomot maka de sitongan na anakku de na aga sanna de na pipi tongang de to na banta tongang magi mi pale yero anakku de na poji min kalingi ada narik kode na makanja nomor 2 de na poji wi mati kengi ada narik kotania ada patuju dan ni ada madicek sehingga apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah singkat cerita kalau lo na jampangi wi andri inungan na yang ke mutamari lalana tigerona sehingga dia rela mak darat 2 tahun gara-gara po aga sana pau tasak sipolo nandre gara-gara ro tapi apa yang terjadi lolongan wija-wija di Allah Subhanahu wa taala tiga angkana dupe wisi di makun rei makanja na malabbi na jampangi wi ada-adanna na nia paring kalinganna na sabah aga gitu yang kalinga madarri malomute itu ipo ada salamanna tatamba wi lebih takurangi kongka yang kalinga ya lebih takurangi kongka yang kalinga na melo ipo ada apalagi ko makun rei apalagi ko makun rei manenna tona aja nah ya. Ibu ya ya oke ya Bu Rema koto sini nih jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu sehingga apa yang terjadi yiring wija-wija rupang Allah Subhanahu wa taala wija-wijanna mancaji wi taupan rita maraja jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala maka insyaallah idi atanna pong Allah Subhanahu wa taala ilo makasih wija-wijata makanja wija-wijata sedi jampangi wi kita akan latihan riaga ipakasingi wi andri-andri yang kemilo utama rilalana wa takaleta selanjutnya aga siero ia naritu nareko ikonsumsi wi andri makasingi nan nia andri halalae napakasingi wi atinna tasik derupa tau napakasingi wi pole rilasa atie napakasingi wi pole risiriatie jadi kong katau turi masiriati kong katau turi masiriati wadi jaji sembara negan rusuh kapa to mapakwe jadi kong katau turi sembara negan rusuh melona halala melona halulu nalulu manang melona makanja melona majana nambak manang ai makto mapakwe ini tuh biasa tuh beli bolana meli kipas angin alena mak dendrem bali bolana meli ya kesana kulkas alena mik ya ini tuh berdampak semua dengan dari penyakit-penyakit hati dari setiap makanan-makanan yang kita konsumsi mangakala halalan nigi to andre halala arba'ina yauman selama 40 sona ibu nigi mandre anu halala selama 40 sona nawwarallahu qalbahu wa ajrai ya nabi al hikmah kita jangi wi atinna sehingga malomo pesu werekada hikmah kita jangi wi atinna sehingga malomo pesu werekada hikmah
maka ku angka tahu yewa mak berekada si bawa tau mapakwe modelik na terima nyamang isa ding saman ki sedingi nawolo we cekke ri tengana palakase menyami seding narik ku si ulang itu mapakwe modelik na jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir risisena tongkena puji manre anu makasinge dan nia manre anu halalae insyaallah mancajiwi pak bura riwatak kalena si pada dindra alena pangulut ta iman ta Syafi'i nagan rusi manre ribolana pangulut ta iman ta Ahmad ibnu Hambal na sabak yakin ni andre yang kena patala andre halala naya andre halala mancajiwi pak bura riwatak kalena gangka na makka di iman ta Syafi'i na podangi iman ta Ahmad ibnu Hambal iya manreka tania karena melo kak pamasori wi watak kaleku tapi melo ma burewi lasakku rilalana watak kaleku napakua andre patuana halala iya engke tapas sedia jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya nai mencaji aguro risese temanang terutama risese na to mak bicarai ripasalan na sedde pasalan yenari tu andre madarri idi atan na pongala ta'ala de ne jampangi wi madarri idi atan na pongala ta'ala anu makanjai mi bawang i jampangi wi de ne perhatikan halala naga anu makasinna bawang i perhatikan de ne jampangi makadang kamugi halala nasabak de na iya mananna anu makasingi halala tapi de to na iya mananna alu halala wat di manang yandre nasabak mage angka wattunna angka unronna angka tartina jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas kepercayaan diberikan kepada kami. Mudah-mudahan insyaallah idi manang kamana ki napas salama ri Allah Subhanahu wa taala. Salama kirilino lebih pamati riwan wa akhirah. Waffaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbuhu wa yarda. Waja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.